Ma'am, ngasi class di go. Just a minute. Di rong ini. Nai kena video loin third करता है ना. Nai video loin ना Facebook तो loin third कर करो Telegram दा third करो नहीं को. Maming di thon दा बनी class अदु वदा हर था कि thumbnail सारंग driven. ये मो. ngasi type से मैं am समाय video ने. SP and sorry. Today's type is Genga or Lose. Piram मतलब ना direct value piram दबा R है रुको given true CP or SP mana pot sai si tongi natra mangi hai base adu tongi ada tongi ma do this ko ma haram this ke no adu tongi ada tongi haram roi ma haram this atai kem na te mana pot adu yon bada pot tara ler pui maman tongi pot tara yon gi maman tongi SP ga CP gi through the pyramid direct value pyramid sigu ma type question je ai khara dem ta na si ga tai question ne du ne ko hor je du di se question number 3 doro si theory han matiam taksi ko theory this mana selling 40-meter cloth सही मनम नम्रा हाँ सही मनम नम्मदी आई थाइना की हीरो कुमिंग की रोल दो लौर कदर है बा 40-meter close you no के दो है ना यारे मान थोंगी से CP of 10-meter close नत्रा चित्र ताक रमीना ने आपको ये लोगों से को प्रियादे फोन नगा साया रख रहे माना ने P meter kuntra nipu yon matam da tuangi se kya ba P meter taragi maman genje kana mesa genje true direct adu tuangi ada tuangi amna treba CP ki true da piramra ha CP ki khutang da piram me habani da man tuangi se P meter taragi arayman tuangi ayun man harap ko suya ko se sabra arayman tuangi harabani na ke dotare CP ki through the pyramid marina akona this summitrik ta ke dong sia CP do akona 14 ne dum lower ne sigi quantity masing ji the pyramid ba given you only bagi quantity masing je CP direct lo silo ke do robadi gain natra loss to CP through pyramid si CP dum lo silo ha bane yarba atong ma khange CP khange gain percent di laira dro yan ma se formula de gain da kana yan ba gain di kya ne hare sin gain da mo journey ko gain na sigi quantity masing je gain war ne gain na 10 adu di 10 tongya 40 na को CP ने तो ये लाने तो क्या तार सिद्ध 25% तो हमारे theory ने हाना ताकरम ने अदुंगा सिना मुंग पुंचाई सारा ले बनो ले पुंजिल लागे तो होने खरा साइग रे आइना खरा सिलिंग आइगी कितंग हाथी हाथी तो उरे अब अदो आइगी इमेज तो अमुक सिंगल ही नहीं हाना गी आइना कंटेंट सिंबी दुका है बा क्या तारीख को से अमुक एक्सप्लेन तो गया खरा ही मम्मी दी क्या तारा मनी अखोना ने मान फी मीटर निफु योन मद मान तोंगे है तोंगी से कनाइ थ्रू पिरामी CP की थ्रू दा CP of 10 meter क्लॉट तोंगे है बने और ता CP थ्रू पिराम अपनी ना CP नम लोसिलनी अदुगा गेन दुना 3 नि से दुम 3 जी वरने अदु तादी गेन मसम पुतो यारे हां मेरा हेलो हां हां
ꯑꯩꯅ ꯌꯣꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯀꯣ ꯁꯦꯂꯤꯡ 40 meter cloth there is gain do equal to selling price of 10 item haramadi sini takpadam yarni ko khairo tawdise hojiki do kari khenai gain do kana chupirame yazid kanagi SP ki through piramadro SP of 10 item haida nesa SP through piram taragadi akhona ke dora sil leise SP dum lawne SP is 40 hoine asaina CP through piram gi si ke doba kaiba CPU han manidana SP through piram abnina CSP aduga gain dudi asigi 10 unit se dum moirani ko 10 meter si auda da khoi gain percent photo ke CP photo da ka oibra CP di ke no tungadi SP minus gain natro adu nifu dagi 10 khadu oidro 30 taraba adu gain percent photo ke taragadi gain da kana yantara CP na CP adu kya tar gain di 10 CP di 30 100 aba 3 nian thodi kya thungya 3 nian madu yum da tawzaro ka hitaba kamuna element hole 33 hole 1/3% si phazilo class number percentage ki de yawbudun yare type ani siga tani go lore hang lo saram nganda si lo sanum moidiba adu SP true piramagana CSP hoini CP true piramas CP hoini habdu makhango yara adu question para si ko hoji question da horage question number 3 dagi wang tu jain thoina hapane bu ko hadi ngasi question araba ngata nei na radi class bilu le roeba maram aina hana thi amana round sala takramena adu question yam khui gada ni ma hapsin mane khay khui mina jina yara ko sidi sidi mo laira ni adu di theory tak lo gramena phi kya no ma yolija yam hangi 2023 CPU question ni ko yam hange ba phi meter question ne collection to di yang khayum phu ne collection to ngai lei bane yam ta kan am sama na ko phi meter kuntra ni phuri thu yon ma matam na mana tonge tong ba kana chu piram em tharo gen ji kana chu piram ya gen SP of 7 meter cloth natro gen ji SP ki through the pyramid ko SP ki khuthang da piram me auta di SP oirane ham natro si 42 adu gen du di ka sagi 10 7 na si oidu natro adu di gen percent putho hai bro gen percent putho hai ta CP putho 3 CP di SP da gi ka no lupani phuni thodi or ma da tare tong bhaje khaido gen du khaido khra CP khangani natro 42 7 adu di 30 ga 35 tabra adu di lupa kya da le re mana 35 te le re poni gen percent putho ke di 35 CP maka thanga gain ma tham ni natro percentage putho 100 tarit manga kun 20% is the gain yarba sana piagi ye kole am here yare hanak tai di samana bo idum ni speed lom da salasi ko next yan da obra donita tamna tak thui ni ko video thagalaga sum mun yengo kore aina video se matam da contents topic women hare khan yanda bra topic wise pi taw horabane ba kai su khalur no ko la hela age mathang by selling 8 items and so kiba gains the selling price of 2 items kana ma himi the second harani second manga lo yarani bse hangi exam MTS ta hange ba MTS oigra ana SSC gi di MTS ability CGL ability question mane hai do asin on thok khenam kya tare ba within second hot ngamadro priya hero ya mathanda ni class of khai nai dro te yaw da mal viewers price am pi thoke ha give away price am pi ta priya khara thawa yaw tai di wasology yawning man oja we le re ojai ren kha khare mi se priya ta la lo question 4 by selling 8 items a shopkeeper gains the selling price of kari 2 items the gain percentage of the shopkeeper is dukanda dogi gain percentage to kaya no ya ga noi mar to sumesling adi to ya ga no thau vision ngai na ithanda to zuwa ne hadi khara progress le no ji ta ga dana
Delhi to ya dane ai ba mi sing duna junior sing da guide to be adu ha doubt teacher we adu kanari ni sa ju kana mane ai ta ko yam grow legi ai like pa dra ba mi mo ro bane like so pa dra teaching sina ne phai gi knowledge sing adu na teaching am pa mes ai english ka tak pa am kan pa me english am hai ninge ba ta di pa re da nam phuda tan ya dre da na adu gi tan da baduna english khara hai boy wani ai jam hai ko mi ne te man pu mi dam sa tra ne kya ba sidi lai re ko doni ta ngam bro amdri ko yeng ji ko soli adaptation ma leita bai ne se gen je kana tro piri sp through piradro gen je sp ki through da pire ba ko adu taraga di akoina kai dawne haba nang mun ne ngo samana ba type ne ko adu sp through piramina gen do asi tu je do mojarani masagi ko gen do tu erani sp through piramina si sida lai riba air items kari wene haba no ina haba do sp wene haba no tro akoina pa me se gen percent puthokpagi gen na mathak thamaga cp na makha thamaga percentage puthokpagi si formula pandui ne ba sida cp haba mali cp puthoke di sp dagi gen khaidok thuni 8 tagi 2 khaido 6 ta dro samana mani tai se gen na 2 cp se adu ta di kathana di thu bam ngam dra hot pading am thok tro 2 na se la 3 na se la di 100 3 ne en bi lu simi simha pu na rabani nana hena simha pu ning jin nang so en percentage class number 1 ai youtube te yengwai do are ko samana sali ko se line khan mai ne question extra khara lutak to ba ha pe do sidi loss latra hanna gain bandre loss kana thu pira me selling price thu pira me avta si sp or do ne are ko loss na kya for mobile do nam 4 ne ko si loss na 4 oira bane sida ta ko di sida leisna sp thu pira ma bani na sp or ne ati cp putok suri kya tare haro sungre atai di main bulu beranga sia la yang mula sini tetap bra sumya priya gi sumya amere ko donita gyan dabring ko amaka han gi samana ngotari nang gyan di ta ne ba loss ni ko nang na loss kana thu pira me loss equivalent to the selling loss not a gain do can get through the pig sp through p plus cp through p plus cd equivalent to the selling price am not wrong sp through the pyramid ko adu ta the aina noi ta kheba logic te cd gen live sort khadi nang thing na ro he le ro he sp o the moira down ne ko ata sp ji 36 ni loss ti kya ne hari 4 na tro ata de akoi cp bu thok te aro maram di loss percent pu thok tu ne logic se loss percent pu thok di loss ta cp ni laga formula gi 100 lakh tu ni na tro adu loss tu kya no se 4 cp du kya tare se cp pu to kya di sp ke loss ke tisna da na sp the plus loss to da gain or magana minus to we wani sum da bro khalo lupa kuntra ta ukta yon mad mari ma ma ji ni fu de ler ko pot oi bina tro loss ma thak thamo cp ma kha thamo adu ti kolom tha da zu man calculation khot pe yara bani tara tare tara ka di 10% tara ni ko man hot ka dam ne ami krar ngam horba ko next sino kitam different am le sidi kitam thaidu em try this plan hala laknu ko kitam live class ko mun kitam slow sat pane class e lekhar lei bane second khara ka live class ko mun speed halang no ai there is loss equivalent to cost price of cp through pyramid am not wrong la re da thudri thuna ma mantra ma har ke ko second manga do hot yani no hai tri ba hojiki do kitang thaidok pam di yauri ko ai thoi ni yeng ni priya gi amta yenge har priya haro ngari kitang de hojiki do gi sina bilu yorok pije kari de soi yori no si yorok pine tra sigi theory am ta ke tonga no ko asamya na ta ke do bone har tamna khalo just think
GD 2019 की क्वेश्चन वाला में GD ना लूर बात उधर हाँ साइज सीजन की क्वेश्चन था प्रिया हेरो तेरी हाँ चुमे आई मेसी फिर से हम लिख कर लेने क्लास तो बजे का मुन्ना था हो जिक्र दूँगा ट्रिक से शिनीदा मान पिरामिड से लॉस का ना छू पिरामिड CP through the paper अता सिदे से करी वरने क्वांटिटी सिदे ले क्वांटिटी मसिंग जी कई वइने है बनो CP तो मरने को CP क्या तारे है तो ना 17 अदु लॉस थी क्या ना लॉस क्या ना से 5 ना तो से लॉस या अता दी मासी पिरामिड से 840 से क्या ना रुपीस 840 है ना बान पिरामिड से कनानो जे सी पिरामिड से व्हाट इज दिस है जो खंगे लो सिद पिरामिड से करी नि है पिरामिड नो SP ने हम नत्रो कनागी बोल्टा टेक SP नत्रो दिस इज द SP ऑफ 17 बॉल ने नत्रा अता दी सी SP ने बा अता दा कोई SP पुथोक त्यारो है CP न सी वरे लॉस न सी वरे दी SP पुथोक के दी SP दी के नो मांग दी के तो तारे CP दी के दोनी लॉस के दोनी तिसिंग दा खादो खदरा ट्राटे ते लेरे पुदो मांगा मांगा नंग ट्राई थयो लोइद्रो अदु ट्राटे -5 इक्वल टू 12 अता दी बोल ट्राटे की SP तो क्या तारे 12 इन तारबा अखोई असेंग बिलुरा सिदा लेरिबा CP लॉस असेंग बिलुरा नॉट रियल बिलु असेंग बिलु नते को अदु दी SP सिना 12 ओइ मतमदा असेंग में SP दुन क्या रुपीस 840 नत्रो 1 यूनिट की दी अमरोय दी लोइद्रो तबने लदी सिकराय ताकरे 011 क्लास नन ताकिब दुस यावनी को आई ताकरबनी सी तबने से लदी 011 ताकरे को तबने लदी 70 अब तादी 1 यूनिट सिना ngasa ma hangi do weni bese cos fra sina sa 1 यूनिट की वैल्यू सिना आंसर ताने 70 अदो सिदे से हेन ज्ञान थाना बा अकोई बदु ताल के बको कदाय दे शॉर्टकट से कमाई लाकिब नो अमता हेर के को शॉर्टकट लाखफम दो हिना बा अकोई बदु ताके से माना लॉस के ना छू फिर में लॉस से अनदर मेथड निको सिना खरा ज्ञान ता ngamre उनको लॉस इज गिवन थ्रू CP थ्रू द पिरामिड नत्रो अदु अखोना करी लौने अंक हो मतमदा CP ऑफ 1 करी बोल मा पुथोय सिन नत्रो CP ऑफ 1 बोल माना लॉस के ना छू पिरामिड बा CP थ्रू पिरामिड नत्रो अदा हंग कांदा सु CP हंग कने बा लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल हमने ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल हंग कने बसे कॉस्ट प्राइस टू पिरामिड कॉस्ट प्राइस हंगने क्वेश्चन ने सने को नत्र दी पुथोंगा मोदिबा अदुना कॉस्ट प्राइस टू द पिरामिड अबनी ना कोना अंक लो मतम दा होट पहोबदा स्टार्ट से कराय दहउनी बा अंक की स्टार्ट तोबसे लॉस नत्रग गेन दु CP थ्रू पिरामिड गना CP ऑफ 1 बॉल दो x ने लोसिलो यंदाब्रा अदु SP थ्रू पिरामिड कई द होक्ता रे दु धरो SP थ्रू द पिरामिड खले से लॉस नत्र गेन दो ना SP ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीस 6 लौर होगदा अंक से स्टार्टिंग जी यारे को बॉल अमगी लेरक ममन जे लुपा XP रे अदु मान मांगी दु क्या है लॉस तो पुतो लॉस क्या है मान लॉस इक्वल टू CP ऑफ 5 करी बॉल हम नत्रो अदु लुपा क्या ताने बॉल अमगी CP जी लुपा x होता दि बॉल मंगा की CP दि क्या ना 5x तार होइद्रो अदु CP लॉस फंगे लॉस 5x तारबा अदगी हम क्वांटिटी जी मसिंग क्या ना 17 मोर नत्रो हां अता दि अखोई दि 17 क्वांटिटी से मान पिरामिड क्वांटिटी से क्या बा 17 ओइरमेना CP दुसु क्वांटिटी 17 ओइगदवनी SP जु 17 ओइगदवनी आई प्रमाण तौरे को सी तौर तौदब्रा नोमा आइना करी प्रमाण तौई मथंग नेक्स्ट पेज लौर आई हारके बको SP अमसु CP जे सेम क्वांटिटी अंक होतबा यादे मरमदी थाटी हरसेबा मांगद्रा तोंगद्रा से CP ऑफ 3 बॉल से लुपा कुंत्रा SP ऑफ 2 बॉल से लुपा कुन मांगद्रा तोंगद्रा सी कुमारी वरमदी
toni ko si bilu ni dang ko haja bra si bilu ni hola di cp du na kuntra sp na kumari mang ha di na tro si bilu dang ko haja deba kari gino why quantity je same oi deba sigi pyramid cp je quantity ahung ni sina quantity ani mana de ko adu cpo 1 bol gi oram tara ga di lupa kya na bolam di lupa tara singani sina 1 bol gi hele adu ta bolam ma di lupa kya di yola mani train thoida adu quantity mana ra kan da di anko ho pe arani lupa tara la po to train to yole ha ba samana re adu ta di tungani atra smai ta do quantity mana ga anko hot ka do ni quantity mana dringi belul du hot pang ka yaroi ba sumbra adu concept si sinara kan da ina de sp ga cp quantity si mana de de quantity 17 ni na cp du quantity kya ge hoita cp du quantity kya hoita re 17 hoita re na tro cp se me am cp se quantity 17 no idoro mina cp of 17 quantity 17 bol gi kya tare bolam de lupa experiment na bol tate ke di lupa 17 x taro idro suma bo akoi cp khange loss wange adu di sp of 17 bol du puto ke di sp puto ke ta di ke no sp di cp de gi loss ka tu na tro adu 17 x tare cp di ko adu loss di 5 x 5 ka du ke tare sa ha 12 x ta dro adu de bol tate ki sp du kya no 12 x ta dro adu man kya ni pirame 40 ni pirame na tro bol tate ki sp do ta de akoi da na kya bol tate ki sp do 12 x ka na manani 12 x ka 840 man roi dro adu s puto ke di 12 ne la di 70 darwa x size ke ninga sai bol amagi cp du natra bol cp du x ne adu bol amagi cp puto am natro cost price of one ball adu x puto ya ne x 70 adu saman ta du ne sigi concept si singa kan da ina shortcut samai lak pe wani da habadi cost price ki through the pyramid loss to adu ta di sida leiba quantity ma singja cost price loss si loss di sigi kya ba 5 ball si werani adu ta di sp puto si pyramid sp webani na sp puto ke di cp de gi loss ka do to ko si mana lo wani unit lan sa ta ne re ko yan dar ba ta ngam re ko si akoi bi ne yan taram be adu sino di thu dui ba mentally hot position ya dui ba re ko next sita hoji kido samana bi ore si ngam madine hoji kido yan tare lawe si ngam madine hoji kido yan tare one sel si thura de yan ta mi di cost prices for sabedega pura 75 sumi ko second ho ja re tar da yauri bro live class ko mu garo live class ko bu kya tare ba adu di mana loso hojiki to sabana dro hojiki to puman mane he be masing ko kitang khena be wani natra cp ki through the pyramid natro aw ta di mentally hot phase ara bane ba cp through the pyramid bane loss to sikari wani si quantity 8 masing ja cp adum were name natro cp 18 loss na kya na pyramid ja 6 adu ta di spc pyramid ke no 900 se ke na pyramid no si 900 se sp natro kana gi bol 18 ge adu na ko sp putok ter si sp we bani na si sp we bani na ko sp putok ter sp putok ke di cp minus loss natro adu 18 minus 60 kya no 12 natro adu di sp se ratio the 12 unit oi matam da aseng madana kya no 900 adu 1 unit kidi ya maro di yela 12 na 900 yela sa ta natro train thoi taret mari fu mari taruk leme taruk je go hum pu train thoi manga atra sumain tare 70 ga adu second ho jara mani se odi itin second ai abra haidi trick to yam lulu holame da noidi am haira bane akhoi di hen haire haidi aina noi gi stage lai kan da di ai mo akhoi di am koi na sang hole ba aina hot kan da se isan ho na ko za yaw do to buni na khenai be amna ai di sep learner ne ma amoram da ga di ko aina tuition set ki ba se ms ki wena quite brilliantly sakhi this akhoi gi sargem se asijal faunu pane ko mana dili sungi shortcut kitang pusin bire ko adu course yam sang mana tamina
ꯊꯥꯅꯤꯗ ꯃꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯊꯥꯅꯤꯗ ꯑꯜꯖꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯍꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯖꯕꯗꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯈꯤꯕꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯤꯔꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔꯋꯥꯏꯁ ꯃꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯤꯔꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔꯋꯥꯏꯁ ꯊꯦꯡꯅ ꯈꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯥꯡ ꯍꯣꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯁꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯁꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤꯇꯥ ꯈꯔ ꯇꯥꯔꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯤꯖꯦꯜ ꯊꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅꯦ ꯁꯤꯖꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯒ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯇ ꯆꯠ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯇꯥꯟꯅꯁꯦꯕ ꯐꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯧꯕ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯣ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯣꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯕꯅꯤꯅ ꯐꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ selling two article for rupees a person gets the cost price of 3 ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯅꯦ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯨꯗ꯭ꯔꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯎ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯨꯁꯂꯦꯁꯅꯦ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯁꯂꯦꯁꯅꯦ ꯀꯩ ꯍꯪꯕꯅꯣ 150 is right answer ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯍꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ 800 ꯀꯛꯊꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ 800 ꯀꯛꯊꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯚꯦꯂꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯈꯤꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯌꯦꯟꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯌꯦꯟꯗꯨ ꯁꯤꯄꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥ ꯌꯦꯟꯗꯨ ꯁꯤꯄꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯀꯌꯥꯅꯣ 2 ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 2 ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯄꯤꯁꯤ 2 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯃꯥ ꯇꯣꯡꯉꯤꯅ ꯀꯌꯥ 3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗ ꯒꯦꯟ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯄꯤꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯒꯦꯟꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 53 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 150% ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ one selling 18 balls for this 3 there was a loss equal to the cost price of 6 balls what is the si ta sai mi thena do loina kon ngamani ha hanjingra ba pare ta mera wa na ma hanjila la pare ye ka singi bangang jin ne singi moise anama potur tak tak yam thola ga kwa ma kha thing du torini ta mera kok se loi pha ha माजी क्वेश्चन जे अखोगी लास्ट आवर द चेल नमबनेबा सिंगे माना तोई खदो सिंगो हा एक्सपीरियंस लाइरे है क्वेश्चन नम मी यादरे करप्शन तौरे अरे कोनानी से हैरमिने यारे द को क्वेश्चन बुदि मैम कलेक्शन तौर लाइबनेबा आइना मा नम ngam दबेना आइदि 14 15 ने कलेक्शन तौबनेबा अदुबो सिदा मखोंग सेंगा दम यानी खले cost price ta han bai cost price hoiba se mana ai khana je ko ha on buying hai tare hai ta bani nan nan haning du ya tradi on buying se wari mo on thok si ye adu de khan ga dong ne on adum du khan madu ne ai na je lepa da adu khan gan pa on buying 17 balls at
Cái nói ra. Sigisra. Sigisra loss cái gang ra. Yaye. Aina taki bagi tau do bayan taki takrabane video class samande yaw ramne buko. One bag 17 balls 8 rupees haramazene. Rupees something haraje buko. One milaje. There is loss equal to cost price of keriba loss equal to CP ja 5 balls ka haraje loss percent equal to what sinem natra ingsi abre ingsi ko SVO 1 bonze rupees X lower ni ko handar bra ya de do mal SVO 1 bol adigi loss kya tare SVO 5 bol ni na 5x tar ni ko ko CSP wera mini na ako butok tisi ke na quantity masing kya no ladies ya quantity 17 ni na kariba SP जो CP जो quantity 17 do do natra SP puto ke SP of 17 volt ke क्या तार नहीं 17 x तार नहीं को और तार दी सीधी CP पुतो क्या है और CP पुतो क्या तार दी CP of 17 volt पुतो क्या तार दी SP of 17 volt से देखिए loss होई दिखे दो दिबा क्या दो तो नत्रा 17 x तक क्या क्या दो तार है loss होई दी loss नत्रा loss होई दी SP तो CP तीसरे लोई दरो हाँ loss होई दी CP ने साव हिंदू नत्रो तो इसमें 22 तादरा सी 22 x तादो रेबा बता दी सीधे पिरम दे 22 ने ना बना पिरम मने उसे रबा देखो अब तो दादी 22 x अब CP of 17 बोल नत्रा मां पिरम इसे 17 बोल लेरक मन दुसी ने बा अब दादी 17 बोल लेरक मन दा कोई वो ना दी 22 x नत्रो अदुगा क्या सी मानाला नहीं S की पुथो क्या है सुमान तारने हाँ बदी S आज क्या ना मैंने क्वेश्चन जी loss percent करीबा loss percent हंगा ना 5 by क्या 22 है रोहट करनी अदुगा क्वेश्चन हंग मतम दा loss कना through the pyramid SP through pyramid नत्रा है क्वेश्चन हंगा अंदर सो मानस मार पे आएगा find दा करीबा SP through selling price of a ball गहर करने CP कनो ध्यान रोएगा find दा cost price of 1 ball के दहरा रोए हादी SP2 पी बनी ना सीधा हम दूसरी SP वो ना गाने लो यार नहीं ज्ञान बसन पुतोस यार है जी को लेकिन इतने नगरे से क्वेश्चन यार बा शेयर को से यार देखो माँ है जी आन सेलिंग अपन ने सेलिंग ना हो रहा हम बुक क्वेश्चन से buying ना हाल सुन मिया है बनी दा buying 17 balls at rupees this there is loss equal to SP of 5 balls loss परसेंट पुतो क्या है यार है क्वेश्चन जी loss परसेंट ना तभी दा question or समय हंग जो find SP of a ball अमगी SP पुथवार ball अमी SP जी x नत्रो सिना आंसर 200 तारने रुपा सनी तारने को सिना loss परसेंट पुथो कहता दी loss तो 5x नत्रो CP दी क्या ना 22x नत्रो अतो परसेंट फोटो पे हले ना पूरी रस समय तारने अंकल जी हंग मंग जैसे सी आंसर समय लेने हैं बा अकोई तो जो क्वेश्चन हंग पे आबा तो उन थोक हंग पे आबा नहीं ना बानी यार को से ओके यार बा क्या अंदर बा और पाव दिखा साइड कंसेप्ट तुनी को से अच्छा लगे ट्रिक तो तुम सीधे सीधा से ट्रिक तो अप्लाई तुम तो यार को साइगी लोसी का नाइट टू फिरम में बा SP2 फिरम अमरी ना SP2 तो फिरम अमरी ना कोई तो दूसरे के नो अब लोस तो साइग ऐसी 5 क्वांटिटी 5 हुए रहनी सीधे लेव क्वांटिटी में सिंह CP तुम SP2 फिरम में SP हुए रहने SP 17 अतः CP दी क्या था ने SP की लॉस का थी नगदम 22 था रे 22 हुए का मान पिरामिड क्या ना 440 नत्रा 4400 वन यूनिट कितने क्या था ने से 22 ये लदी 200 अब अन्ना सिंतो ही का
यार बस सीधी क्या था ngam do khar wa bra na priya kya ta ba priya si kya ta nang haro priya ki 3.3 haro mana ne lupa sidi yole sidi yon matam na mazi kari to he no mana mangi se sidi yon matam na mazi loss wave sida mana mangi se kari no have si mana kari through the pyramid. She would have gained by selling it at a profit of 22% hai do ngane are ko mana 22% yu no matam da tonga da basang do ma mang hai understand do bro question ji ga tha ji gyan tai ko question wahi bata lu le ne mana mang is atai kaim na te ba kaya mang is kaya no matam mana 22% tonga ga yu no matam da tonga da do she would have gained as much as she would have gained by selling it at a profit of 20%. Mana 22% tunga yuan matam da. Kana raja 22% tunga yuan matam da kedoba tunga da basang do ma mang he ne adu tadi CP do 100x ni khalo ba ata SP do kya ta ne 22% tunga dia 1 क्या 22 एरोइद्रो अता क्या तोंगे से येनु 22x तोंगद्रो येनु क्या तोंगे बा 22x तोंगे अदु मा मांगिस क्या तारनी अदु मा मांगिसि लुपा 22% तोंगदि लुपा चाम x त लेरप पोतु माना 22% तोंग तारगदि मा SP दु 122x त योलोइद्रो असिदा तोंगी से क्या नो 22x नत्रो अता सिगी तोंगी बे सांग से मा मांग ने मांग मदु 22x ओर माने रबा अ CP पुथो यार माने हां CP दु पुथो क्या यार है अ CP पुथो क्या तारगदि लॉस ओरगदि 100 प्लस लॉस नत्रो SP प्लस loss ne SPD 1170 loss क्या ना 22x CCP ने करबा CCP ने अदुदि अखोई CP जा सम सम लेथ्रो therefore CCP ni CCP ni 100x CP na tro ha atadi sida 1170 22x सम चला क्या तारा 78x तारा बा s पुतो 1170 दा 78 ये लोइद्रो S बिरु जी खंगनी समाइना को S खंगदी के दौरे को S खंगदी CP जी पुथो यारने को S खंगदी CP जी समांतर पुथो नहीं CP खंगदी मान सी वंगा क्वेश्चन की तंग बुद्धि लई री ने 10+2 है जो को रबा अता X कथन याब रेओ क्या कर गया ट्रॉम दोय तरो ट्रॉम दोय 90 असिन कर दे क्या तारा 15 थुंगा बा therefore CP do क्या ताने 100x 700 का s में तो 15 तारे दुदी लिसिंग में संगा तारा बा CP जा therefore CP से लिसिंग में संगा तारे माना योली ने क्या SP ने क्या 1450 तारा बा और तादी 0 जो कब नरे मंगा का दी मंगा ओम मंगा दी मंगा नहीं तारा कुमापन कुंठा लाई पोतु कुमापन जो लॉस अमा मंगा बा therefore loss percent क्या तारे कुंठा मनों अमा मांगे सा मनों दी 3 la di 3.3 loss ore yare ko ase option b tare priyagi so me priyagi b amare question dikitan ko masam sangal le ko ankai di sini 10+2 gi ne ko si aba next dukan wahi yor manu pa mana ne orange khara se jole aduga 40% of them he real mana madu wahidu ki saruk sam thokpe ni fu jon matam da sumang khasine lur ka du aina khara ha pe wane sumba ki thunga ne variety question ara nei na rakhine buko makal aru bata sijal tier 1 2014 gi wahi khara le re masing kya no khang de ado mana wahidu ki sam thokpe ni fu jon matam da ma jana realize the cost price of all the oranges na sai pull up le rakhi bu maman only ni fu khak jon ma da du maman muhut ta jari hai ne si ado
orange do munba heman madagi mana mamandu handare amasung lemoriba ohejing dugi orange dugi ko sam thokpai marifu ji mana ngasai kedoba half the previous rate of profit ngasai tungi budugi kedoba profit tugi tangkhai da 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit ko adugi profit ju wala have the rest of the question Lui questions sumankasi Luni sum aruba the singane maram the questions the ambiguous or he watakra yauribuko. The rest of the oranges being rotten are thrown away at the pumadi hundokre. The overall percentage of profit is profit ukiano. So mini amani sang na kalusigidi. Dunita sumba da hitabedi kalu no ko maram the sidia ta singna luni moete the siduris niko. Olo mini amaguma ingje. Mema. Che. Ishe thajalo tringa de house. Thainagi. Ko wahi this one see quite nunga gada mane wahi du sam loksilo. 100 audience. 100 audience loksilo. Aduga CP na rupees 100 lo. Aw ta podi per audience ta kya war mane? Per audience ta rupees 1 way ni ko se loksin mangang tani ko wahi samane khalo wahi amad lupa pin loro adu tadi wahi samadu mamanji kya war man le reza sama adu wahi nifu sama ji 40% am natro sigi 40% adi kya tara leri bo wahi ji sama nifu percent 40 natro si 40 orange yon matam na mana mahut tare ham natro adu di masi wahi nifu ji ma kya da yon ngame wahi nifu ji mana lupa 100 yon gare sorry lupa SP 100 over natra aduga dora munman madi mana ke dore 80% of the remaining sida kya tungi yo lemori de kya no remaining se kya no 60 natra si lemori 60 ki 80% de kya no 60 ki 80% hai de kya no 40 natra si lemori budugi 80% hai di 48 orange na ke do hanu ma ja Sigi 48 orange na kita wehana mana remaining orange at half the previous rate of profit ngasai tungi betul ngasai gi sigi tungi ba sigi ne tangkai di yole habane ngasai kya tunga mane ting sida mana 40 orange ki CP kya wani orange ni fuji orange sam lupa sing orange ni fugi CP lupa ni futa roidro ma yole ni lupa kya da samda adu gain percent kya no lupa ni fuda Laibudu Sam the Ola Mantung is Ganji 16 at raw. Nipumanung the 60 tongue. Sam among the Gano. Kunani, Kunmanga, Kuntra. Of the Katongi Professor 150% Tombra. See Tankai percent the tongue you will have never. Huh? Yaba. Although the orange Nipuba no CPD Kataramani or in some the Lupa sing even in a Lupani Funipanatro. Lupani Funifanzimana Katung in the Vaja. Are you on this? 150% की तंग है दिया ना सिगे हाफ्ते क्या तारा 75% दा तुंग यों दुई बा तार 75% तुंग है दी साम पी पोतो 175 योलो इधरो समाय होट कदाऊ नहीं अदु कुमंगा तारेट कुमंगा मरी का दी 30 तारेती 84 लुपा क्या तारा 84 अदु बहुत ही गसाई तारम नत्रो लुपा साम ले पुने बा अदु तुते एसपी क्या अतै दी पुममिन हुंदोखरे को अदु मान एसपी Election tonga me
lupa sama mangga 84 nga sama 84 taraba adu SP se mana collect tawri si punna sama ma masai ni mo tagre ko akon magi ni fun ni pan jina mang lupa 84 dam yole punna lupa sama 84 collect tawre total CP ne kya lupa sama natro hengali se kya no 84 sina gain werani 84% ta ne samana adu akon magi SP tan tonga do lera phone adu assumption da sana dia de sumba ji an karu basing priya ya mahira ole ko priya panna adi assumption da sana ga sumba ru base amani ha pai wa ne hoji ki type to lemon bagi hayeng ni samai ta oni ko hayeng na mathang yon bigi ma type amo ko adi CMSP ki tak ta kram ni question kram mi type anium punjil je type ama to ko matam lo bose class kun kun tha yok sela ga wachin ne ba ko arai bi ta salong punjing gi ba kan dai ko aina tawgi khali se mathang yon bim le re aina sai collection to bose adagi A plus C hayeng to du type se mem sini ko A plus B equal to C type profilos ta C ta ko si lei ko percentage ta ke C type ne mathang yon bi type aming jain thon jari ni ko mathang yon bi hadi khanga mani no ya petang thina gram ni A na B da 20% tong yol B na adu mang yol adu si mathang yon bi matang yol je mathang yon bi maming ju phajai sa nai da na ko A plus B equal C type le re amana same SP do same SP of two items si matang se takti takre adu taraga sunan video phajage da bani question ya moi ko question mari mari adu si da su phaja khare yauri question adu da su khare lu ba yauri bo ko adu ne mathaga mena si hom pul hang lu si type hom pul ko type si masa sing je type na ta bi da ne pungyan nan se laga hoji ki type adu mam leidana ko bang wai wata na luhan ba hai ba myam ya oi los ki ko adu masin na variety type 1 2 3 har satche class ma ming ji ko mayam ngasi disi lo sila ji ko priya yam phare thawa yaw se lo ko